189,000 پنابرین سوری بتنه السويد جین چارنوی سوان ده چه اوین کو ماف پنابرتی ورنگرتی و مجاره و تایبتی جی پاشاروج را پنابرین سوریت نوی ولاتی داد گل برایس عزیز آلیش سیاستوان و اندام پارتا لیبرال یا سویدیش باجار استوکهلم هم ده بحثکین برایس عزیز گل لک سپاس کوین گل مدانه دو ماهیک بریاریان جی پشنیاره بریارن گریدای وگرا پنابرین سوریش بوی ولاتی وانات نوی سوید دا چه بریاره کنتینه بحث کرد؟ او بریاره که هاتیه گرتن بریاره بێگومان یا حکوومەتە سوێدەیە لێ بەریا و ئەو بریاوەرە گرتن مناقەشەیەن گفتوگۆیان دوور و درێژ لە پارلەمەنتەیە سوێدێ هاتە کرن سەبەبێ وەرگرتنا vê biryarê jî Swêd gava ku penaberên ji Sûrî hatin bi rastî nikarîbû ew qas bi hejmareke mezin wan penaberana werbigire lê rewşa taybet de mecbûrman piştî Almanya dewleta duyemîn ya Ewropayê ku ewende hejmareke mezin penabera wergirt ji Swêdê re bû barekî gelekî giran lê ew penaberên ku biryarên ji bo dirêjkirina rûniştinê wernegirtine piranî bi sê kategoriya hatiye nirxandin yek jê meseleya întegrebûn ku tu li welatekî Ewropa dijî divê tu wek li gor qanûn û sîstema wî welatî tev bigere întegrebûn ji aliyê hin grûpan ve hin kesan ve kesên nexwende kesên ku bi rastî beşdarî civaka Swêdî nebûne roleke neyînî lêst ya duyem ziman fêrbûna ziman bu faktöreke mezin ku tu ziman nizanibe tu nikane di civaka Swêdê de ciyê xwe bigire tu ziman nizanibe tu nikane kar jî bibîne û kar jî bike bi wê mebestê tiştekî ha herî girîng jî ku roleke pir mezin lêst kirîn û firotana hişveriyê û krîmînalîtet li Swêdê bi hejmareke pir û pir zêde hate dîtin bûyerên naxweş ku dewletê jî û xelkê jî nerehet kirin û metirsiyeke mezin li ser ewlekariya kesên hevwelatiyên Swêdê bandor lê kir. Evana bûn sebebê ku êdî biryara xwe biguherînin ew kesên ku ji xwe mafê hevwelatiyê wergirtine ji xwe dimîne. Lê li vir dixwazim tiştekî bêjim weka Kurd bêguman biryar ne tenê li ser kesên hevwelatiyên Sûriye rast e rewşa Sûrî niha aloz e lê ferqa navbêna hevwelatiyên Swêdî û ferqa Kurdên ku ji Sûrî ango ji Rojavayê Kurdistanê hatine ferq dike. Li Sûrî em li bajarên Sûriye binerin Şamê ve Helebê ve ne Heleb Hema Humus û Swêda û gelek bajaran aramî heye tu şerpevçûn tuneye lê li Rojavayê Kurdistanê xeternake mezin heye ku ne ji rejima Sûrî rejima Sûrî ruxan lê xeteriya herî mezin yani beres ez ha servê xwe prostim yani ev rewşa navçeyekê bû navçeyekê cudahî Swîdê biryarên Swîdê dê bête danat paşarojê da yan jî wekî behsê welatiyên Sûrî bikin êdî hema hemiya vedgire na hemûyan ez ne dibê bawerê min wexta ku biryara vegerandina kesan dikin teketek li dosyaya wan dinêre li rewşa wan dinêre kîne çi kese û ji xwe li cem wan jî agadariyên berfireh hene loma jî ferqê dixin yanî Kurdekî ku em bêjin siyasî ve Kurdekî nikanibe ji Efrînê ve mesela ya ji Serêkaniyê ji girê spî ve metirsiyeke mezin e ji veka wahê berdestê ne Sûrî û ne Tirkî de ye ya jî hêzên çekdarî piştgiriya ji Tirkî werdigirin heye ew kesana naye yekser nayeşandin di berçav de derbas dikin loma yanî malbat û kesên ji Sûrî teketek rewşa wan tê berçav kirin û dulgor wê biryarê distînin û şandinê ez giştî behs bikim yani biryarên hûsa demal Swîdê têne behs kirin jaliyê desthilatê ve
دمك زیده بو بدوید حتی تینا جب جکرن یانجی زیکا کار بوده تکرن جبوی که او بارگرانیال سر دستالات داری و سر خلق سویده بخوشی هین ایدی زیکا بینه وگراندن طیبتی جبو مثلا پنابرات که هشتا جی پاشتاروش را سوریه نیا دیاره آمدکاری و بریاره سال 2024 دست بکر حد سال که جی دوام کرد پیکانی ناویجی اوی گلکی یکسر نبه اوی قوناق به قوناق به از باور دکم او کسین که ای بیتر وکا من گوت کریمینال بن کرینو فروتان آشبریه ده خطرناک نیرو یعنی در ناف جواکا سوید ده نراحتیه پیدا کرنن اوانا اوی وکا در ریزا پیش ده بلکی 2025 ده ورشاندن یک جاری و به 2025 ده همو اوی بیشاندن نخیر او زحمته و روشا سوریا ایروژی دبر چاو ده یعنی و لسر گاو ناکن دبر چاو در واسکن هند کسین دنجی هنبون مونا مدیتن الولات یعنی الالمانیا کسین کتو مدبار بوینه او جی چونه لوی ولاتی پنابر بوینه لی دانا دادگه هاتن سزادان السويد هیچ نمونه که هوسا ام دبینین ین تو مدبار بن جالیه مثلا دست سرکرداتیا نیا شامه و داخواست کری بن السويد بین رادست کرن یانجی بین دادیه کرن برنامه پلانک یاسا که هوسا ده هبت بریاره که هوسا بگمان یاسا سوید ده و هنگو هرتن دوی واری ده جید ببه لی اوایات جالیه نتانه حکومته جالیه گلک دزگه و حقوق ناسان و جیته مناقشه کرن و هجمارا او کسین تهمتکار تکو جزا خوارنه و ده براستیجی حفظین سویده ده بوا تهمتانا کسین که پنابر تیدانه هجمارا که پرو پر زیده یعنی راستیا سویده تقابل راستیا سویده ناکه بگومان شاندن آوانجی اوی دروژه ویده با لی کنگی و کیجان مهانا و چوقاس دکیجان پروسه ده پیک وره اویا ندیاره باشه جالی حکومت و هیچ آماره کدوان روژن دومایی که دا سردما دا سالاداریا نیا شامعاتی نبالاف کرن من بحث کرد 189,000 پنابرن لی اوان همیا مافه پنابرتی ور نگرت یعنی هنه هشتا اقامت تشتین خو ور نگرتی نرنگ او بین وگراندن جماره درست هاتی بالاف کرن پیش بینی مثلا چند کس بین وگراندن جبوی سوریه نخیر جماره که تثبیت کری نینه لی وکا من دست پیکی ده گوت او دوسیه اوان دبر چاو در واسطه با کی بهتر برتر اوی به ورشاندن دوی واری دجی هجمار نینه لی بریاره که وسا هیدی اوی تیکه و جیانه و او کسین که دست پیکی ده ورشاندن جی او کسین که نها جبو سیستما جواکا سوید و دولتا سوید خطرناکون رخراوی مافین مروفانو گلک بحثا مافین مروفال سویدی و گشتیج لأوروپای کتی تکرن دما مافین پنابرتی نیت دانیانجی خلق بیتا وگراندن رخراوی سویل ین مافین مروفا کاریگری خوازیده هی هل وستوانا گریدای و بابتی چیه گل حکومتنا یانجی او بیجن وگراندن یا بزوره حتی اگر روجی باش با ناچه با و مافین مروفا تیتا خوارن تیتا بن پیکرن پرانیا دیتن و هلوستن ریخستن سویل جبون نشاندنا وان کسانانه و اویا نورمال جید و وابه لگور مافین مروفانو لگور دموکراسیه لی حکومتا که نها سی جالیه سی پارتیه و تی بریوه برن پشکریه که جه پارتیه که درنجی وردگره که ناوه سویریا دموکراتر یا دموکراتین سوید که مهرا راستگریه هشک تندروی راسیستی اوانا رولا که مزن لسر حکومت جی دناف پارلمنتو ایدجی لیستن هند لگل که هند راستین ادعای وانو و پیشنیاری وان ده هبه جی لی بگشتی شاندنا پنابران نجا عالیه پارتیا که اجی اندامه ویمم و نه تقبل کردن نجیب عالی حکومته لاوی ویا وکا گوتنا کردی های اوی لبیجنگ خن اوی کو ای بنه بیجنگ دمینم بلکی
بێتر ڕێزەیە یەکەم وەرەشاندن. مثلا بیژین که یعنی نمونه که بیبرینو که جی سبحان الله ما بحث کرد یعنی دل بیژین که بینه کرد گلک سپاس برای عزیز سالیش سیاستوان و اندام پارتا لیبرال یا سویدی باجار استکهلم هین گل ما دادن گلک سپاس. سپاس باباجی. هر بجی.